Pinia dapa bir talong penili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Pini lake ar koyachik lo ni phai pho arnilo. Ar koy ni phai pho polote lake aron barim anim ki kroy araratum. Ningkan stek pen ipong arnamalong hirjumi bor kan kachohang mate rongker karkli aranilo. Lasila anso se ove suri ove pharuatum rongker karkli chini et nangji puma thaponsi kedamtang ar koy ni phai ke thom arni dongmukak ahithialong rongker ahirjumi po akemang aputhak saideng ponsi bike lapen car armu pachejeng padopon. Bangso armu chejeng ke chengsi kapadopon lake dongmukak tourist lodge IB alongpen porpha isi malongpen pangcheng ponsi dongmukak ahithi pen barsi denarong ahithi buthungaji ahithi havar kihat ahithi volongkom aje ahithi pen chenglok center ahithi pholuni langhina ahithi angkangpi anpali ponsi bangso bike car armu ke pachejeng pon. Alangli tumpen rong kera hirjume lapen pachit hangalong armu kache jengpon along amen kataram pon laki hem arnam ilitum ha pipu arni pen sitame nangkroi bom lapen nangrim bom bang bomsi piniarni antame lapuson se ilitum sokar bia khayaphan sitame nonpu arni antame rengdok rengnita dolong lo pusi ilitum chipulong bom lo nilihin pen karbiang long angkang pi atokano karbia rap doan phan siningkan kimi lapen ilitum arnam karbi arnam jitula tarik pho penap diglo laso ahir jumbe kadu e phanta me pajirlo kasipini dak dok mukak aha warpen kacepatir pipon mate la so sai ke ding pona bang kala hello jelitum indian constitution along lason ke tokdo je akhai tin sidame methang adhorom kacepat chanji laso a right kedu laso bose litum bang adhorom tumle kacepat chan ba nimro komalang litum kacepat klang lasom se litum karbia khai sidame nitum karbia khai atumta la hello nituma aporom puthi laso kacepat klang bangke henune apose laso bangke kaddu hobe tame kacerap kacetu kenang so tase pining pang chenglo pon muning sidame ang susi je cerap ketu po lapente non hilige kipuje bangke elitum kaddu kabe la karbi ke doan bangke elitum party dhorom chipupe karbi pomen pen mane elitum la karbi na ke plangalam bangke kaddu etam elitum ahir jumi kachipidu la pen kosono kurubang thu ke chipi se ke nangji athil laso teng pen akimang ponalong ilitum pini sitame lapuson bike lapen car rally armu kachijenga jaimek sai sitame dengpon lopusi pachini pon lapen labang so bike rally armu kachijeng kaching room ponalong kachitong dun pen kapatir pi pon lake dongmukak municipal board chairman aki hai prahalat timung lapen adunthu kachitong dun lake ward commissioner abangphu aki hai sarlong kitiso lapen rada cyclem bangphu robi sing rong hang alangletum kachitong dun along ki ongdung aron barim ke kroya radatum chingrum dun si mesen pen labang so jaime paman pon rong kaya tu kelam lo mai ki tido kita me halo so bang ningkan kini tu ko hala ba na koi fight bang se ko ini tum la bang so fight rally mate card rally la bang so ko town committee mate chairman patit pi pon ben ini tum dokan gitu tu tingkil club si bang so rong kaya jume nang li na tapi dun tham nang li le pram sa ni la bang ko tu posibina ko pulote ini tum ker ke arnam harut ana thangka no soni bai ke pakili gani hala hemang kar lo ka break la kita me la ro ke pakili tipik na penong asam government sitave group elo na sin all asam state under along ke tum thana district tum ke buli de ba so lo ke di tum arni ke dai no ni la news report KATV news. Nijang Karbianglong Southern Range Kaparlo Jengkha Ramthepi Arangalong Kedamtang Arkoini Phaipli Arni Adapa Pormalam Ejon Ingnam a Ingnar Kiti Tangar Pum Kelongpon Ajer Dinkloya Porpen Kheroni Menmiji Jengkha Havar Malom Ki Ongdung Ingnam a Ingnar Ahur Ajo Narlo Jui Phunjui Jamajok Penang Andratatum Ki Sungpen Donanglo Ahok pinpur dam pulote habit a ingnar kititang arpumle longlok sutami ningke oidam ujia sonsi ave athe kedam tanga porahut dipurong sopia long lapen keronia long sutami penang an habit a ingnar ahur kibang pak penajok
Muniratum aduk donanglo lapen kopai kilang no atum ki apran satami kedam nang abang dolo. Lasila hai hoya lampen matha dam pulote non ke muniratum katikia son anta chua thai ka videra jok apokang chir ajoinisi kithilo ne mate kithi binonglo ne bonsatami ijona ingnara bangki apran dam nang koklo pusi ki ongdung araratum pen ningje pon. ৰাতিটো বহুতে এফালে হালা হলা হৈ আছিলে এফালে তো হাতীটো বহুতে আছিলে কিন্তু স্যার ৰাতিপুৱাটো মানে পুরা হেৰি নহয় 7-8টা লোকে মানে পুরা আন্ধাৰ নিচিনা থাকে এইটো সময়তো মানুহটো বাহিৰত ফটাককে নোলায় কিন্তু যেতিয়া অলপ বেলি হৈছে অলপ হেৰি পোহৰটো অলপ হৈছে তেতিয়া একজন মাইকীটো বিদ্যায়তী দেৱী নাম হয় এইটো স্যার ওলাই আহিছে আইখিনি লেটিং কৰিবৰ কাৰণে আহি আছিলে হি চাইছে চাইখিনি হি ভয়তে পলাই গ'ল হি হাতী বহিছে নেকি তেনেকা ভাবিখিনি ভয়তে পলাই গ'ল পলাইখিনি গৈখিনি ঘৰত মানুহখিনি সবক ক'লে এনেকা এনেকা ইয়াত হাতী বহিছে আমাৰো ঘৰ ওচৰতে আছে আমাকো গৈ কৈছে যে গামৰা এনেকা এনেকা হাতী আছে আমি কেইজন মই কেইজন মাতিছোঁ আইখিনি চাইছোঁ আমি চাইছোঁ যে নাই দূৰৰ পৰা চাইছোঁ বহিছে জিন্দা আছে নেকি কিন্তু চাই ওচৰত আহিছোঁ নাই হাতীটো মৰিছে ওচৰত কিবা কাৰেণ্ট লাগা কাৰেণ্ট আছে নেকি নাই স্যার বিদ্যুৎ নাই নাই স্যার কিবা সন্দেহ কৰিছে নেকি নাই স্যার এইটোতো কেনেকা মৰিছে আমিতো কেনেকা কওঁ স্যার এতিয়া ৰাতি একো গম পোৱা নাই নাই স্যার হাতীটো আছিলে হালাওলা হৈ আছিলে স্যার বিভিন্ন স্থানত আছে যাকে আছিলে কিন্তু কেনেকা এইটো হ'ল স্যার এইটোতো আমি কেনেকা কম একো গম পোৱা নাই স্যার ৰাতিপুৱাহে দেখা পাইছে হয় স্যার ৰাতিপুৱা আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া বন বিভাগৰ মানুহ আহিছে না ফৰেষ্টৰ মানুহ আমি যেতিয়া দেখা পাইছোঁ স্যার তেতিয়া আমি ওচৰত জেংখা আউটপোষ্ট আইছি স্যার কাৰণে মই ফোন কৰিছোঁ স্যার এনেকা হৈ গ'ল হাতী এটা ইয়াত পৰিছে ডেথ হৈ গ'ল তাৰ মই আইছি স্যার কাৰণে ফোন কৰিছোঁ স্যার কৈছে ঠিক আছে মই হেৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে মই ফোন কৰি আছোঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো নম্বৰটো মোৰ তাত নাই মই আইছি নম্বৰ আছিলে মই ফোন কৰিছোঁ স্যার News report KTV News. Pinya Birta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.